Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu Silian sang puya. Voin Khan Bangladesh Raltlan mi ngemozat ram hnoy omjinga mi sompanga te chu Mizoram aron lu bel. Power and Electricity Department a kum sang kha somko panga le sang kha somko parit in Kara Chief Engineer ni na chel tu. Pusilian sang chu Voin Khan Special Court Prevention of Corruption Act chuan ei ruwa puna thiam lo chantir. Voin Khan Parliament la sikhut khom chan ani Ramsung khopui somnga 5G service pack ani to. Voin Khan Bangladesh Raltlan mi engmozat ram hnoi omjinga mi sompanga te chu Mizoram MSU Vice President Pulalin Sang Hovin Parvathi khotlang mi puitele ti chong group OMA damdep tu khotlang shroi tu ten anlo dong song MSU thu suna soidanin Raltlan lu thar te hi ram hnoya ningmozat chu ngei to an awangin an taksa chaw hle a an thseladin mun en fi ngalani Amma an rula local mi som ko borvel ero BSF duty ten kuthakin an ele in chunte an ti ching pensaka real drama thi top ai chon ti in Bangladesh lama ei tur an huna tur ngai tu in Bangladesh laman pan le ta ni in MSU shoi de chon an soya an le na lama Peter pakhat ero kalkonga boral ti thu MSU chuna donga zofa te himna zonga lo lu tumte BSF ten ram hnoya boral tura an no le tir le MSU chon na ti in BSF duty te adem tak zeta hetil khang hi ein liamai mai don no wani ti antu chu chon an soi ani MSU chon ra tan lu thar te hi Parvathi khuwa a sarkar official omten hen an hre tir ngala sarkar ko ta an him chunjom zel po an be se ani tuna hin Bangladesh ram boya wanga chon ha thak teram hnoya chongnei le thabar tak om mek hi mi zariat chong an om niya hriat ani a himna zonga zofa te in puipana zon ha thak lora tlan mek the Mizoram an lu nge thena turin Harsan omzongzong sukiang thuai turin MSU chon Mizoram sarkar an ngen non le ti an thu chu chon tar langa tuna hen Parvathi khuwa a ral tlan mi zathum som an meka Mizoram sarkar chon ral tlan lo lu te himna le real drama anam lo nan thei top achu mek zela wangin MSU chon lomama ti hle a Chin National Organization chuan Bangladesh unaral tlan te tan tran pune sum fai thanem tak MSU ko ta an hlan pokani Pulalin sang chon Bangladesh a zon hathak mek thei Bangladesh Army Rapid Action Battalion 10 an nun nek chepin an thil le phalsak an velova an meichia te an khoin mi pa te an mana Bangladesh sipai laka himna beise in zofa te in pui Mizoram chu an himna turin an lo pantani ati Bangladesh zon athak ommek te Bangladesh sarkar in tun ma tanga an nek chep na satawangin mer theite te an ni a khovel zaw zaw clear tur point theina an nei tok lova ngai sak tu le hmangai tu an mamo tak zet thu soin zon athak te hi thamong taka an lo lu theinan le ngai sak zol de turin Mizoram mi puite soma Bangladesh atanga ra tlan te tan MSU chon thei to pacho zel dona engti khuna po zon ha thlak te tan MSU chu ain hongrang dona ni atibok tukin khan mamit luang pol venga Peter pakhat le atupa chu an chen nei na thia mu anni tukin khan mamit luang pol venga cheng piro kimi kum somnga pakhat le atupa mak la lompe kum sari te chu an chen na ina rong taka tha ni in an rong moni a Piro kimi pasal lian te a Myanmar lammi chu tol thatu arin ni in aom na chin hriat anilo Piro kimi te pi tu hi tuk in jingdar khata tanga jingdar thumin karvel khan hrei pui hmanga che hlum ani rin ani a Piro kimi hi khumbula bokhupa amu moni a alua hrei puya che na hnu ma nasatak moni a atupa makla lom puya chu khuma bokhupa mu muni in alua hrei puya che na hnu ma muni in athluak abuchuak hialani Piro kimite in hi in hnuai ni in rongan hmutir hian kongka chu pon lama tanga holkal ani a tual thatorin hlel Piro kimi pasal lian te chu tlan bovin police ten zong meka Piro kimite pi tu rong hi mami district hospital a postmortem ani hnuwa luang pol veng khanmola vuyan ni ang district center administrator one stop center le mamit sub headquarters MHP te chuan an hmeichiat puile atupa no pang rong taka tha ani chu rap thak an ti thu soin poi khoi tu chu zong chuaka a phu tok shamna peturin thunei tu te an phut thu chua an siam ani Power and Electricity Department a kum sang khacho somko pangale sang khacho somko paretin Kara Chief Engineer ni na chel tu pusian sang chu Voin Khan Special Court Prevention of Corruption Act chuan ei ruwa puna thiam lo chantir Special Judge Dr. HT Silarin chana chuan pusilian sang shem ani dan tur hi naktu ka puang dona Voin ve Khan pusilian sang hi Central Zela da ngarani a naktu ka Special Court ma inlan turin hruai chhole ani ang ko thutluk na chuan Power Department Chief Engineer hlui hi kaw tlabung le
tuipang lui hydel project siamna contractor Eastern Overseas Corporation chu du sakna hlei hlok taka du saka mi puisum cheng vibe chetel luan raltir ani ti in talan ani a atira contractor nen inremna zia tender athu de kil ti danglam konga mo phurani thu talan ani bok special court hian pusilian sang IPC section zali pa kole zali sum siri pasari e ba ka Prevention of Corruption Act 1988 section 13 clause 2 le 13 clause 1 c le d mangin thiamlo achantir ani voin khan mzp bot sai zo face sangni somni pani sil su ka man mek chulo minister puti jelalun tlongana man pui law minister chuan zo face bo sai tran tira tanga kum somni lai mai lo ni ta a kholian ani chulo momati thule a hlut thu soin mzp in zo fa te mun sang sang omte in u naw nan an ha tho chu ro pe ti thu soya kad unaw te har sana tok mek te tan pui nana zo fa ten kan thei tok a kan lo tuam hlom chu aro pui tak zetani ati he zo fe sian kho chak le thlanga zo fa omte in unaw nan sa jok a thlen pha nge rin thu soi bok ani kholian chuan pon nama beina ai ma in chung nama ke mani kan in bei thin ne kan in ti cheton thin chu apoi ati thu soya hemi khong an social media man film ko apoi mo tak zetani ati a mani nam le ram cheta vek anga social media tarlan thin chuan a thalo zongin mi pui thin lunga ngong na setakin anei thin ani ati a hun ni na program a hian pusalai lian luai XCM Chin State Myanmar Chief Minister Hlui Point wap tu ni in heuni man puya zofa ten mizo mi pui te sarkar le tongmai pol ten mangai na ne na khochak lam u naw te an pui na le tuam hlom na lom thu soya Myanmar ram boina hian top mai a hnai lo poin pui an ngai na an hriat puya an tha thlam mai lo arin tat thu soi ani zo fe sang ni somni pani hi MZP sil su ka bot sain niru ka tangani ko December sani somni pani chunga man tura duan ani Voin Khan Armed Forces Flag Day sani somni pani Polin Governor Haribabu Kamambati Chief Minister Puzoram Thangle Speaker Pulal rinlen sailo ba ka sarkar ho tulu ten tran puina sum fayan tho Chief Minister Delhi lama official program ani awangin Secretary Chief Minister in Sainik how to tele ex servicemen how to te lo dong song ani Voin Armed Forces Flag Day ani a heni poimo ta pol hian ex servicemen zinga tran pui ngai martar chung ko le si pai nu puyan pasal te thi san tak te chom dol ngai te polin ve bur konthin ani School Education Department no school 10 December som progzir tomni thleng regular takin class an culture ani a December som prog nula ma chon school thane 2 10 no pangin school kal kherlova in lama le khanzir thine turin ro man na an siam sak theyang kumthar sang ni somni pathuma January ni som thole ni tangin school tina class tan ngei tura be seile shetirani a hemi hmalam hi chu school thane 2 10 in lama no pangin le khanzir the nan rim chang an siam sak theyang Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani Voin Khan Parliament hasi thutkhom tanani a tun thani somni pako thleng thutkhom hian a ang Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi chuan Twitter a thuda tun tum sesana hian ni somni pathum sugin tum seri an thutkhom tur thu tar langa party tin te chu ro rel tlong takane theinan tho puya som bok ani Prime Minister Narendra Modi point tukin Khan chanchubu mitema political party tin te chu tho puya somin tun thasi thutkhom hi hlok takane du thu soya palam hun ngai tu in sesona po thalai jok te tan thu soi vena hun siamsak turin angena ramtan det mun thar chon kana tur ngai tu chungin thutluk na poimo tak tak tun trup seson hi a hian siama be sei thu soini pumadia chuan G20 president ina Indian a chanlaya seson an nei tur chu a poimo hle ti soya G20 chu khovel muwa Indian theina danglam bik anei pho chona turani atibok ram sung kho pui somnga 5G service pack to ani telecom service provider chon October tha tangin 5G an pechuak tana Union Electronic and Information Technology Minister Aswini Vaishnaw chon voina Lok Sabha zeka zona chana he Twitter langin service provider te chon an mani do tu te hne 5G hi aman chiar bel lovin an pek thu asoi ani Indonesia Bandung khopuya police station thichil bompo kami pani an thia medang paretin hleman tur Public Information Bureau tanga thon danin hein be na hi police station an chui ngala bom ti puak tu la police officer pakhatan thia bom pona kenga bike pakha chu chui chen ngalani a he bike hi poi kho tu hian amang nia hriat ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Voin Khan Bangladesh ral kan me nga moza ram hnoya omjinga mi sompanga te chu Mizoram aron lu bel Power and Electricity Department akum sang chu somko panga le sang chu somko paritin kara chief engineer ni na chal tu pusi len sang chu Voin Khan Special Code Prevention of Corruption Act chuan ei ro puna thiam lo chantir Voin Khan Parliament hasitut.com tan ani ram chung kho pui somnga 5G service pack to ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani